Breaking news, inut bimol buala Chennai longkam Kachongdat malongpen apran damjui. Sosi Borpathar Police Station kaparo Bor Nirjar mate Kamargao inut bimol buala Chennai longkam Kachongdat alongpen kopi koson pelone apran damjui. Sosi kedam tang aru nifai krepo arnika sampor phai dia pol malom methang kesang aboha longpen apran damjui. Bonta ahem sor ki dugate rajoine kititang abang apu cewan thekte detlo. Sita api lakhain korapli deopani constituency local MSC Sorbon Kumar Telenga Apar kacuning ria tengpen Tamil Nadu Raikom Saikya tumpen Cingki Cethan Ponajok Tamil Nadu Raikom Saikya tum Guhatian Titangarpum nang palelo lapen api Guhati pen Kamargao Bornirjaan Titangarpum MSC Sorbon Kumar Telenga amethang amat dunsi Titangarpum aheman ni phoapi nang palelo bon sitai sining duk memalam ke Karbenglo Thomas Council Yem Mukot Mohonto Bokazana Hem an kichilot adona rabatum kerap Kachongdat ji aphan palelo sitame kerap ji kalisi ahem amatsi inpu pedet pusi News 24 Karbenglo pherang ke aphan nachethando Kachongdat dan kan thom ni dalo mangke hada Kachongdat den pen ka sirang gedat lo hada ke boy jui lo mungkin ni support abi hek lang jo henta be ni rita be duk tek so ta kali ko pulang ma angka menit bang kana on tanang le ledat la ini pen follow lokan hang tanang chungni ding dolo ang sebab pun ka ko yat lo nang lemen ko pune Josna Kropi ko pulang ma ke duk tek pik ni lita kono lo lang li Kachongdat dam ke Chennai Diphu Dharamnala along only Chipu training center mate school pintu tango sosi pinyani ka sampor phai plira chiti mapor malompen master chief Amitabh Datta ariteng pensi pintu pot bangso training center mate school ahem pu Gurjat Singh pusi pherangkangno ninje pot founder of only chef the School of Culinary Arts. We have started this institute in the year 2019. So it is a long journey as of now and 4 years. And abhi tak we have almost given employment of 200 plus students from Guwahati campus, right? So from all over the northeast people comes and they study here. And so my student Gurmit Singh, so he's from Diphu, so he was also thinking that if he can start something in Diphu, right? Because from Karbi Alam बहुत लोग जाते हैं और बहुत लोग जा भी नहीं पाते because the expenses are very much because वहाँ पे stay करना रहना, so that's why so हमने सोचा कि ठीक है let's do it in Diphu, so he started in Diphu and best of luck Gurmit starting this wonderful journey with me again and I'm hopeful that Karbi Alam ke people will be benefited from this initiative. লগত থাকি মই বহুতখিনি বস্তু শিকিলোঁ আৰু বহুতখিনি আপডেটো হ'লোঁ আৰু সেইখিনি অনুভৱ লৈ পেলাই মই আজি এই ইনষ্টিটিউটখনৰ আজি আধাৰশিলা ৰাখিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ যে এই স্কিলৰ লগত আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ যিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে সকলোৰে যাতে ভৱিষ্যতটো ভালদৰে তেওঁলোকে জীৱিকা অৰ্জন কৰাৰ এটা প্ৰমুখ ৰাস্তা ৰাখিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে লৈ এইটো লৈ বহুত আনন্দিতও হ'ব আৰু তেওঁলোকে যদি ভাবে যে আমাৰ আৰু আগলৈকে যাবলৈ পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই বহুতখিনি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰাত আমি সদায় সহায় কৰিম।